July ni khat vokniak zon thla ni khat na kan lo thleng ve le tareng mai pathian venna le kai hruina wangin kan chanela zun thla chungin har satna lian tham kan tok lowa July thla hian kan an thleng ve le a pathian hena lom thu kan soya chuti rualin ngai thla tu te kan channel min lot lo sak thin tu te chunga lom thu a tharin kan an soi le a chi bai kan an puk non le a cheu ole international news le politics lamte he channel a hian ti chua thin ani a tunruma po hian khovel thu thar langsar kan han lor le dona kan ti dan thin angin India defense lam mangin bul kan tran le anga India malak na haral thuam le ram ven himna lama ma alak na India hianin chaktakin an kal chho pui ve zela khovel sarkar lian zinga ral thuam lama ngat phei chuanin achung lama India hi om mekani mania Pakistan a helpol chetna fangin mitam takan thia khathil theng wangkhan Pakistan chuan Air Force mangina chang le ta Afghanistan ram ria civil mi le silai keng pol te thlir rang lovin fighter jet mangina hol kol chiam maya mi thanem takan thi ani kha Pakistan Karachi khopuya ranger mun pui headquarters a helpol chet na kha mani lo kathil thengania kha Pakistan chuan India ron mo puwa abul tum tu le a phena hian India omani ti chu Pakistan lam hroi tu te thu soi ani India in an nol thuan puang hala Pakistan puna hi thu om jenei lo thu bul bal nei lo bani anti chuti rualin hei Pakistan in Afghanistan ram ria be puthak na ro wa taka kalpui thu te kanan puanga tunruma hian kha Pakistan chet na kha India chuan a khak kha Pakistan chet na kha India chuan na takina soi sel hei hi Afghanistan ne na tho dun na thatak nei mek tu India hian Afghanistan thlawanga hona pakhat ni te pona langa India chuan Pakistan ina athenom ram Afghan leilunga be puithlak na thlona manga kalpui chu adem thu India chuan thu chua siamin atar langa na takin kandemani ti in India chuan thu chua siam civil mi thanem tak an thi chungjinga chuan pangle mai chia te pon tel ani kha India Ministry of External Affairs chuan thu chua siamin Afghanistan ram zalen Afghanistan thu nei na bo chiat na chiang tak ani thu India Ministry of External chuan thu chua siamin antar langa helai rambial ramna muana ti chiat na ti ngin na ani Pakistan chet na hi kandem ani ti in India chuan Pakistan chet na aron sei sel ve mi mai bok India official statement alan danin kha Pakistan ina be puithlak na kalpui kha miram chunga in rolna ni ti ina soya aram chunga helpol be na rang tele aram in rel bolna a hlo cham zia Pakistan hena puang chuak mai ani ti chu India ngai dana ni bok he statement hi Pakistan ram chunga helpol chet na a phena India a om thu manga India aron pu na chumi thu chuan siam hnu loka India na ti chua let vele ani India chuan Afghan chungkwa helaya poisoilo Pakistan beina wanga thi te ator pui thu apuang chuak bok Taliban sarkara an deputy spokesperson Hamdullah Fitrat chuan thu chua siamin Pakistan beina wangkhan martar somthum paruk kan nei ani civil poisoilo silai keng pole eng ma in nam hna nei lo civil mi somthum paruk zetan thi ani ti in Afghan lam thu puang tu chuan a soya hliam za somruk pathum zet anom thu apuang bokani helai Afghan ram chung Pakistan ram ria Pakistan fighter jet ten be puan thlak na hian chen na in pathum chu lua zui tlak lawin a chhevek nia soi ania Mandokhail village Chamkani district chunga hianin be puithlana Pakistan lam hian na takin an kalpuya fighter jet mangin boman thlakna savio nia soi ani helai khua ringot hian khomi pui zinga mi somni pariat zet an thi a za somnga pariat an hliam bokani be puithlana dangle Pakistan ina kalpui chu Gyan district anti Paktika province chunga ni in heta hian mi paruk an thi boka me chele na panga tamber an ni nge tin be puithlakna akalpui le na chu Barolo village antia Monagai district Kunar Rambiala ania heta hian civil chenna engamazat Pakistan hena bom chebokani Pakistan chuan hebe puyan thlak hi anti nge ni thule ruam hanna mumal le fumfe takalpui na hatanga an nei ni in an soya intelligence based ground operation ani anti Pakistan sarkar chuan helpol beina chan let na retaliation lotling tak ani thuan soya
Khyber Pakhtunkhwa province ate Balochistan tele heta Karachi paramilitary camp helpolina anbeina chumi chanlet na chuani hetila hian India Pakistan boruak atang tharle mek ni soi ani mek lain chumi ti chiang tur chuan Pakistan Climate Change Minister Musaddiq Malik chuan thu chu khong takaron siama India vo kan tuilak Pakistan ram chunga lut tur andang chatani chuan chumi ti top tu apiang chu an kut kan tan sakang ti in Pakistan Climate Change Minister Musaddiq Malik chuan soi hi Indus Water Treaty IWT chungchanga soina nia Joint Press Conference nain Pakistan Information Minister Atwala Tarar nen Joint Press Conference an naina Climate Change Minister Musaddiq Malik hian hemi chungchang hi soya India in Indus Water helai athunun chungchanga soya hi chanela hen kan puang venual to a nikum lama khan India Pakistan nili chungin daulai khan India khan Indus Water Treaty chungchang malak na kha chaktakin kalpuin kha tunma sanga ko somruk bor chho vela India le Pakistan ina inrem na anlo nei kha nia kha tui kho atanga tui tam tak Pakistan thingtlang lam agriculture lam chomna atan Pakistan hian ala lut ve boka hi India khana ti top saka Operation Sindur kalpui zo nu le Pakistan nena nilisuan in do nu khan India khanin ati top sak ani tin apum pue ti top saka te pon vova khathil thleng kha sanga zo somsari pakhat India le Pakistan in dolai po khanin soirik omma sela India khan ati top sak em lova ama ero chu kan sarkar ho tu te Modi sarkar ro leminan room de uni na langa tunma a sarkar kan no ron te ai khanin an kalna jok ni na hriatani chuwangin nikum lamani ni chungin do kai noya khan Modi sarkar khan Indus Water Treaty chu aron choi vong chawa Pakistan in atui an lak na tam takati top saka tun thlengin hei hi boina halani chawa tuna hen Operation Sindur 2.0 po chhok le thut thaini omje chu India le Pakistan in kara he tui in chuna wanghian boina lian jok indona hial po thleng thai reng ani ti media lenten an puang na savia wani kha hemi chungchanga hian ram pan hi hruai tu te atangin thule la tam taka oma thurum tak tak chak chuate pon nia India Defense Minister Rajnath Singh te pon takin an rong chuak ani kha helpol pui thin tu helpol support tu Pakistan tan kan tui kan pedon lo ti hialin pu Rajnath Singh ate hial pon rong chuaka hei tuna Pakistan lam minister chuan kan tui min ti top sak tu te chung thu apikani an kut kan tandon ani ti hial khopin ron rong chuak vele ani Pakistan Defense Minister Khwaja Asif pon maina lo sei to a Islamabad chuan he tui hum him tur hian in dona po kalpui don se engkim a huam thu kha alo sei to ani kha Pakistan chuanin minute rai lo te chungin helai Indus Water Treaty nuaya infrastructure angte minute lem te chungin ati chhevek theini ti khan alo sei to nge ani hetila hian Indian Army chuanin avoi khatna tan anti-drone cage protection an tlang zar hi tout artillery gun atana man tur nia soi hania military exercise drill a video te poti chuani nge a hi artillery atana an siam danglam le thazet mai nia soi ani first person view drone FPV angte le loitering munition ang chi thijil drone beinate lodang chat thei tura an ruwa man nia soi ani video footage an ti chua chuan Indian Army hi an ron tar langa artillery gun a hian he drone ka thlak na hi wa thar ani thu tar langin hi Indian Army a bikin teng regiment ta na poimo viau don ani enge poimo na tur han ti hianin thijil drone ang te hi teng suat tu an ni fo trina teng taret le a om nem lai dewa thijil drone ang chi te ron thloka aron supu ka ni chuan teng te hi an prop ve mai trina kaljui theilovin teng te hi an ron su che fo trina ni chumi ve na tan chuanin teng hianin drone lo ka thlang na tur Indian Army chuan an siam thar an vua thar nia soi ania atangkai viau don mai FPV drone ang chi te fiber optic cable manga thunjom te phei hi chu Israel a po hian Israel lam hian an chiat pui viawa Hezbollah lam hian an man na sa to wangin Lebanon ram chunga Israel sipai om thanem takan lo thi pha to nge ni kha chutiang chu nia teng kap chetur ron thlok lo ka thlang na tur hianin tuna Indian Army chuan malak na thata kan kalpui ta hi
Pakistan nei na kan ram ri LOC lama te man thei tura chhop chhuat thuai tu mani heti lai hian drone ka thlak na tur India chona boy pui le a Gen Technologies antia ram chung siam ni in micro missile launcher antia hi hard kill counter drone mi jonathan man tur ani ole kan puang matlon lovin drone tangkai sia chutun la in dona modan wara hian takin kan bua kan hria Russia Ukraine in dona po drone an mang an chelek na saviava abikin thechil drone mang ten Russia mun ma oil facility gas mun ma te Ukraine hian an bom chena savio maya chu drone thechil drone kan ti kamikaze drone loitering munition ang chi lokap thlatur hianin thiamna te po sang takena kal chhome kania India po hian hei boi pui vio maya achan chu Russia Ukraine kumli chung jat in do mek hi khovelin an thlira he an in dona hian engral thuam nge tangkai engral thuam nge an sipaiten ma an son puya nge omjenei ti hi sarkar tam tak hian an lo thli thlain an chik takin an lo enve mek ania chumia poimo deu te le in dona ata an tunlai modan wara tangkai tur angte lo mu chuak zelin chumi ral thuam chu siam chuakin chumi ral thuam siam chuatum le develop tum chuanin engineer walte an phu so hi ani ber maya India po hianin Gen Technologies ram chung siam micro missile launcher anti drone ka thlak na tur thajet mayan siam chuak le ta Hyderabad in kul Gen Technologies hianin indigenous micro missile launcher chuan designer hi drone physically ka thlak thina tur hard kill solution atana tangkai vio don ya soi ani drone ka thlak hi soft kill le hard kill o ma soft kill hi chu engzung chak tak le khatianga loti thlak na angani mai ba ka jamming ang chi te a signal ti jama kalna tur konga bota ka wanga drone thlak ang chi te khatiang kha soft kill an ti a general thuam tak manga han ka chiata han ka thlak anga kha hard kill anti bok ani chu tenga hard kill theina nei chu Hyderabad Gen Technologies te hian an develop chawa Indian Army te tan tangkai vio don ya soi ani bok Russia in dona te kan puang na savio mai mani khan kan tar lang jok to a Ukraine in Russia huna beina sada wangle oil terminal te oil infrastructure facility te beina sada wangin Russia oil du khop man tur omlo field du khop man tur omlo ti ten media lenten an puang nge ni ka Vladimir Putin chuanin Ukraine in anram infrastructure poimo abikin energy infrastructure be fo wangin field lamin delona antok vede uni na soya hemi rual hian buai phana khop tur ero omlo ni na soi thung ani Kremlin chuan Putin interview ti chua chuanin Putin hian hatiang hian a soi ni na tar langa anti tur poimo chu anti aircraft defense capability thuam chaka ti lenania fuel supply pa ngai taka akal le theina turam malak ani Crimea biala chuan kar liam ta kar top khan field amin deilona athlenga hemi wanghin emergency pop puan ania Russia chuan kumsani sompalia tang khan Ukraine rama Crimea bial hi alwa to ani ka ma se hi aram tamjok hi khovel sarkar tamjok in an la pompui lovani Putin chuan Iran le Middle East boina chin felani nuwa Anrama US palai te zinin Ukraine war ti to pani theidan tur te soi ho ani tur thualo soi bok Fuel amin deilona hantok mek ni Russia president na soi ma chulni lam khan chuanin Ukraine hian drone mangin Russia chimlam Krasnodar bel chu drone manga bein refinery kap fulea kata khan kang mayen takena chuak le tabok ane kha o hei thulian thamtak mai Russia Ukraine lama hian a oma nimin lam khan Russia chuan Ukraine rambiala be wangin mi pariat an thi thu nimin tlai ni usa khan kan tar lang to a in chan ton na lian tak tun lai hian an kalpui mol reng mai mi pariat zet thina Ukraine Russia beina wanga thlen leta ka wangin Ukraine chuan chan let na retaliation khong takena kalpui leta a Kiev chuan in Moscow satellite center nia soi abei hlotling vio nia soi ania Zelensky chuan hemi chungchang hi puang nge Ukraine chuan Moscow satellite center Moscow rambialami Russia si paite tana intelligence la khom na tangkai tak nia soi chu hlotling takin an beini in Volodymyr Zelensky Ukraine president chuan a soi Telegram a Zelensky chuan a posa Zelensky soidan chuan a si paiten Dubna Space Communication Center Ukraine ram ria tanga KM sanga borvel zeta hla ami Moscow rambiala mi chu
lotling takin an be ni in a puang a soi zel danin he satellite center mun ma hi Russia force ten Russia sipai tena intelligence an la khom na atana tangkai takani thu apuanga Ukraine hian kar masa atang to khan Russia rambial thuk zoka be pui thlakna local pui to bok ani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia hian Donbas bial hila ka tuma ma ala ama erosu voisom panga jeta hlo cham to ni tina soi Donbas bial ti hi Luhansk le Donetsk rambial soina ania he rambial pani hi Donbas bial ti asoi ani in the watch atanga voin thlengin Moscow hian Donbas bial la khun tura asoi voisom panga jeta hlo cham to ni in Zelensky chuan asoi engang takin nge Russia hian a chan le don a chan let na hian le viau mai thei in poni se in chan ton na hian ni ri zela mitam tak poi soi lo an thi zel bok nen he Russia Ukraine in dona kumli zat kalta kumli zat in dona omme khi mitam tak tan chuan in chiat na ani ta der mai mitam tak mi sing tel te meu an thi ta a ral thuam tam tak ti chiat ania economy a rampan hi ta hian an tur viau to bok o pon tur tam khop mai ma ro chu kan du to kang a thuilu tuk chuan ani nompal ve the tun rum chu US Iran buaina Israel Hezbollah chungchang buaina kan puang tam lo mayanga mara chu top nan mani khan US Senate khanin Donald Trump na Iran lakama alak zel na tur khan bloka vote mang khan Trump malak zel du lo tu te khan vote mang khan an bloka adu lo tu khan tam zo ka ni kha khangani wang khan Iran po khana zuam sawe moti mai tur khania Donald Trump chon Iran laka malak na liana kalpui thei to don lo angzong le kalpui don ta se har satna len taka tok don ni khan media tam tak khan an puang manani kha hei tu na hian Supreme Court chuan Donald Trump tan chakna tharan peleta Donald Trump power an pek belani ti chu hei kan lo muleta Supreme Court chuan na zo ka Iran be turin Donald Trump chu chakna thar power an pek bel nia soi ani hei hi kim chang taka han puan te pocha kom vio mai iwa Supreme Court chuan thotan ni khan Iran laka Donald Trump malak mek na athu na ina chu anti bel cha an pek bel nia soi ani ole kha ti china khan kan han du to photanga rambial boina indona Middle East lam boina te hila kalchau mup ring maya indona lian tak mai Middle East rampum le api alam thleng khowel sarkar dangte kan kai theina tur boina te po hila in mun chho zel ni te pona langa niang poni se thil thleng thar thu thar ber he channel atang hian in longai chang zelanga international news politics le kai hoite he channel atang hian ti chu zel kan tum don nia ati chin khan ni le phot se ni man nom vek ole